Christian here. Praise the Lord. He just came last week from Cuba. Praise the Lord. Hallelujah. We are there. Jesus name people in Cuba. Praise God. Right there. Hallelujah. When you are baptized in the name of Jesus and they are receiving the Holy Spirit, praise God, in such a time like this, Jesus is at work. Praise God. Hallelujah. And we are so much grateful, Pastor Christian, to have you, not right from here, but to have you after you came back from Cuba. Praise God. Because you have so much to say, lots of experience from Cuba too. Praise God. And then we have a brother, our evangelist, the teacher. Praise God. Brother Javier, evangelist Javier. And praise the Lord. Thank you so much for coming, and we really appreciate it. Praise the Lord. And at this time, I would like to give Pastor Christian to come here and to lead the church. And he is always on fire. I know him. Praise the Lord. Whenever he touches the altar, he is just always on fire. Praise God. And praise the Lord. Pastor Christian. God bless you. Gloria a Dios, which means praise the Lord. Amen. We're going to learn all the languages, amen? Amen. But most of all, just want to thank God for the blessing and the opportunity to be once again in this house. እግዚአብሔር ይመስገን። እስቲ እንግሊዝኛው ለብዙዎቻችሁ እየገባችሁ ስለሆነ መድገም ስለማያስፈልግ ምናልባት ወደ አማርኛ እንዲተረጎም የሚፈልግ ሰው ካለ አንድ ሁለት ሰው እስቲ እጅ ያሳዩ። እንዲተረጎም የሚፈልግ ሰው አለ? የለም? ኦኬ። All right. Glory to God. Amen. Thank you once again. Praise the Lord Jesus. We're all here because of His sacrifice. We're all here because what He did at the cross. We're all here because He paid the greatest price that a human being can do, and He gave His life for you and for me and for the entire world. በደንብ እየገባችሁ መሆኑን ማውቀው ሪስፖንስ ስታደርጉ ካላደረጋችሁ በቃ ነው ተርጓሚ ትፈልጋለች ልባል እንዲህ ብላችሁ እንዳይሆን ያወጣል። ኢየሱስ ክርስቶስ ይመስገን። Amen. God is good. Amen. እግዚአብሔር መልካም ነው። All the time. God is good. No matter what you're going through, Jesus is the same yesterday, today, and forever. በምንም አይነት ሁኔታ ውስጥ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንት፣ ዛሬ እስከ ዘላለም ያው ነው። You believe that? ታምናላችሁ? You believe that? ታምናላችሁ? He's still the same. ኢየሱስ ያው ነው። We change, but not our Lord Jesus. እኛ እንለወጣለን፣ እሱ ግን አይለወጥም። He's the same healer. He's the same miracle worker. ያው Amen. ፈዋሽ ነው፣ ያው ታምረኛ He's ነው፣ the same Savior. ያው አዳኝ ነው ኢየሱስ። He's the King of glory. የንጉሥ ነው፣ የክብር ንጉሥ ነው። Oh, I praise King Jesus. ኢየሱስን How many of you praise King Jesus? ስንቶቻችሁ ኢየሱስን King እናመሰግናለን? Jesus. King Jesus. ንጉሥ ኢየሱስ፣ Oh, celebrate ንጉሥ ኢየሱስ፣ ንጉሥ ኢየሱስ፣ ንጉሥ ኢየሱስ፣ ንጉሥ ኢየሱስ፣ King Jesus. ንጉሥ ኢየሱስ፣ ንጉሥ King ኢየሱስ፣ Jesus. ንጉሥ ኢየሱስ እዚህ አለ። King Jesus. ንጉሥ ኢየሱስ Revival today. Amen. ሃሌሉያ። What an honor to be Jesus' children and followers. Amen. እንዴት ያለ ክብር ነው የኢየሱስ ልጆች መሆን፣ የኢየሱስ ተከታይ መሆን እንዴት ያለ ክብር ነው። Praise God. As Pastor Beck was saying, I just came back from Cuba. እንደሰማችሁት ፓስተር ሲናገር እንደሰማችሁት ከኪውባ ነው የተመለስኩት። And I just want to express the greetings and the blessings from my spiritual parents and leaders that are in Cuba. እዛ እኔ የወንጌል የተመሰከረልኝ ያገኘሁበት ከዛ ቦታ ነው የመጣሁትና ከዛ የሚመጣ ሰላምታ ይድረሳችሁ። Blessings through blessings
in Jesus' name. And I'm blessed to be here with also a spiritual son, teacher and evangelist Javier Mela. እዚህ ደግሞ ሀቢር ጋራ ወንጌላዊ ነው ቃል ማስተማሪ ሀቢር ነው ከእሱ ጋር ስላለው የኔ ደግሞ ልጄ ነው በወንጌል ስለሱም እግዚአብሔር አመሰግናለሁ። He's our worship leader, director as well in our church. እዛ ደግሞ ወንጌልን ከማስተማር አልፎ ደግሞ እዛ በእኛ በምናመልክበት ቦታ ላይ ወርሺፕ ሊደር ነው። Now he is thinking, am I going to sing or something? I can see on his face. But the Lord has given me, you gotta use it for His glory. It's all because of His grace. I know what Apostle Paul said, by the grace of God, I am what I am. Don't ever forget that by the grace of God we are who we are. It's all because of His grace. It's all because of God's grace. Amen. And I thank God for the grace of God. It's because of His grace we're here. We have our actual service at 3 o'clock in Seattle Airport. But we pray and the Lord said to us, go to that conference. It's not about what nationality you are. It's not about whether you are Ethiopian or Mexican or American. We have the greatest citizenship. We have the greatest citizenship. We are from the New Jerusalem. The New Jerusalem. This is my house. This is my home. The New Jerusalem. Amen. Hallelujah. Don't ever forget that. We are just walking through this place. The Lord is coming soon. Jesus is coming soon. And we are heading home. Our home is called the New Jerusalem. Amen. May God bless you all. The last time that I was here, Bishop or Apostle Degu was here. It was an honor to meet him. And today I had the honor of having met Master Bishop, I don't know if I pronounced it correct, Alama. Exactly. Praise God. Thank God for God's revelation. God bless you. It's an honor to meet you. Pastor Marcos. And all the members that I honor you. And we just said, let's keep fighting the good battle. Amen. Let's keep preaching the gospel from heaven. Not from this earth, from heaven. We are a kingdom church. And Jesus is our king. And when I read the flyer, it says revival and visitation. መንፈሳዊ እንቅስቃሴ እንቅስቃሴ ነው ይላል ፍራይሩ ሳይሆን I want to ask you, how many of you are ready for revival? ስንቶቻችሁ ናችሁ መንፈሳዊ እንቅስቃሴ ተዘጋጅታችሁ ናችሁ? Are you ready for revival? ተዘጋጅታችኋል? Are you ready to receive what the Lord has tonight for you and me? እግዚአብሔር ለእኔና ለእናንተ ያዘጋጀውን ለመቀበል ተዘጋጅታችኋል? I believe with all my spirit that we will see the greatest revival ever seen in the whole world.
እግዚአብሔር በዚህ ቦታ ላይ እስከ ዛሬ ድረስ አድርጎት የማያውቀውን አይነት እንቅስቃሴ እዚህ ቦታ ላይ ሊያንቀሳቅስ ይችላል ብዬ አምናለሁ። አሜን ትላላችሁ? Oh, praise the Lord. And let's start revival start today. ያ ሪቫይቫል ያ እንቅስቃሴ ደግሞ እዚህ ዛሬ ይጀምራል። Jesus mighty name. በጌታ በኢየሱስ ስም Because when there is revival, nothing stays the same. መንፈሳዊ እንቅስቃሴ ሲኖር የእግዚአብሔር ጉብኝት ሲኖር ምንም አይነት ነገር እንዳለ መቀጠል አይችልም። Nothing is still the same. Nothing. ምንም ነገር አንድ አይነት ሆኖ እንደነበረው መቀጠል አይችልም። I believe that we will leave this place not the same. We will leave this place with a fresh anointing, with a fresh anointing of the Holy Spirit. ይህንን ቤት ከዚህ በኋላ ስንመለስ በመጣንበት መንገድ አንመለስም። በአዲስ መንፈስ፣ በሚንቀሳቀስ መንፈስ፣ በእግዚአብሔር መንፈስ ተቀላቅለን ነው የምንመለሰው። But I want you to warn you tonight. አንድ ነገር ዛሬ ላስጠነቅቃችሁ ላስታውሳችሁ That's why I was asking, are you ready for revival? ለዚህ ብዬ ነው ለመንፈሳዊ እንቅስቃሴ በእግዚአብሔር መንፈስ ለመጎብኘት ተዘጋጅታችኋል ብዬ የጠየኳችሁ። ለዛ ነው። And why am I saying that? ለምንድን ነው የጠየኳችሁ? Because when there is a revival, መንፈሳዊ እንቅስቃሴ ሲኖር የእግዚአብሔር መንፈስ ጉብኝት ሲኖር before the revival, ከዛ መንፈሳዊ ጉብኝት something needs to happen. አንድ የሆነ ነገር መሆን አለበት። We need to be confronted by God. ከእግዚአብሔር ጋር መገናኘት አለ። See, when the revival comes, ያ መንፈሳዊ እንቅስቃሴ ሲመጣ it's when God will show us our condition. እግዚአብሔር ሁኔታችን ማሳየት I ይጀምራል። believe you have heard the prophecy of the dead bones in Ezekiel. በሕዝቅኤል መጽሐፍ ላይ የተጻፈውን ስለነዛ ስለደረቁ አጥንቶች የተነገረውን ትንቢት የምታውቁ ይመስለኛል። When the Lord sent the prophet to prophesy to the cemetery, እግዚአብሔር ያን ነቢዩን ልኮት ወደዛ መቃብር ቦታ ላይ ሲልከው all the people of Israel, they were dead. የእስራኤል ሕዝብ ሁሉ እዛ አካባቢ የነበረ They were እንደሞተ ሆኖ dry bones. የደረቁ አጥንቶች ሆኖ All ነበር። that split all over the land. እዛ አካባቢ ተመናትረው በዛ ቦታ ላይ እንደደረቀ አጥንት ነበሩ። But the Lord sent His word. እግዚአብሔር And ቃሉን I ላከ። believe tonight God will speak to all of us. እግዚአብሔር በዚህ ከሰዓት በኋላ እግዚአብሔር ለሁላችን ይናገራል። Before the revival comes to the word of God. አያችሁ ከዛ ከመንፈሳዊ እንቅስቃሴ Before the revival comes ከዛ to the በፊት prophecy የእግዚአብሔር of ቃል God. መምጣት አለበት። የእግዚአብሔር ትንቢት መምጣት አለበት። Before the revival, we need to be confronted by God. አያችሁ ልክ ያ መንፈሳዊ እንቅስቃሴ ከመምጣቱ በፊት ከእግዚአብሔር ጋር መጋጠም ያስፈልጋል። የእግዚአብሔር ቃል መምጣት አለበት። የእግዚአብሔር ትንቢት መምጣት አለበት። And God said to the prophet, prophesy to these dead bones. ከዛ በኋላ ምናለው እግዚአብሔር ያንን ነብዩ ምናለው ለእነዚህ ለደረቁ አጥንቶች ተናገረ። I don't know how you came here, but I believe that you will leave this place revived and awakened by God. በምን አይነት ሁኔታ ውስጥ ሆናችሁ እንደመጣችሁ አላውቅም። ከዚህ ስትመለሱ ግን በእግዚአብሔር ጉብኝት፣ በታላቅ ጉብኝት፣ በመንፈሳዊ እንቅስቃሴ ተይዛችሁ ትመለሳላችሁ። I don't know how right or what you're going through, but tonight there is revival in this house. በምን አይነት ሁኔታ ውስጥ ህይወታችሁ እየተመላለሰ አላውቅም። በዚህ ቦታ ግን ዛሬ መንፈሳዊ እንቅስቃሴ በእግዚአብሔር መንፈስ መጎብኘት አለ። The people of Israel, they were dry, they were without the spirit, they were all split away. በዛ ጊዜ የእስራኤል ሕዝብ የደረቁ አጥንቶች ነበሩ። ከእግዚአብሔር መንፈስ ውጭ ሆኖ ነበር። But when the word of God came, የእግዚአብሔር ቃል ግን ሲመጣ those dead bones, እነዛ የደረቁ አጥንቶች those bones that were set apart, ያ እነዛ ተለያይተው ወደዛና እዛ የነበሩ አጥንቶች all of a sudden, ወዲያው ድንገት a big noise came, የሆነ ድምፅ መጣ። and all the bones came together. እነዛ አጥንቶች በሙሉ አንድ ላይ ተሰባሰቡ። I believe in the power of being together in one spirit, in one mind, and in one heart. እኔ አንድ ነገር አምናለሁ። በአንድ ቦታ ላይ አንድ ላይ ሆነን በአንድ መንፈስ በአንድ ሀሳብ መሆንን አምናለሁ። It's time for the church to be together. ቤተ ክርስቲያን አንድ ላይ መሆን አለባት። Amen. አሜን። The walls were apart. The church were separated. እዚህ ጋር ግድግዳ ነገር መኖር የለበትም። But all of a sudden, the word of God brought them together. አያችሁ ያ ድምፅ ከመምጣቱ በፊት ያ ቃል ከመምጣቱ በፊት የሆነ ጋፍ ነበር። እዚህና እዛ ነበሩ እነዛ አጥንቶች። የእግዚአብሔር ቃል ሲመጣ ግን እነዛ ተለያይተው የነበሩ አጥንቶች በሙሉ መገጣጠም መያያዝ ጀመሩ። No more separation. ምንም አይነት No መለያየት more የለም። God. ምንም We are the people of God. እኛ የእግዚአብሔር ሕዝብ ነን። Amen. ሃሌሉያ። I may not speak
ሃሌሉያ ለተከታተሉት የአፍሪካ ቋንቋ አላውቅም። እኔ ግን ያንን የሰማያዊውን ቋንቋ አስተውላለሁ። Spanish, but it doesn't matter. You don't need to speak Spanish. Oh, you need to speak the language of the Holy Spirit. እኔ ስፓኒሽ እናገራለሁ። እናንተ ስፓኒሽ አትሰሙም ይሆናል። እኔ እናንተ ግን መስማት ያለብን የሰማይ ቋንቋ አለ። The Holy Spirit. የእግዚአብሔር መንፈስ Do you feel His presence? የእግዚአብሔር መንፈስ እዚህ ጋር አለ። There is an anointing coming. እዚህ የእግዚአብሔር ቅባት ይመጣል። There is a የእግዚአብሔር ቅባት revival coming to this house. የመንፈሳዊ እንቅስቃሴ እግዚአብሔር መንፈስ ጉብኝት እየመጣ ነው። And then all of a sudden, ድንገት all the parts እነኛ የተለያዩ came አቅቦች together. ተአንድን And the Lord started bringing them flesh. እግዚአብሔር አስነሳቸው። Amen. ያው አድርጎ እንዳለ አስነሳቸው። And all the body was together once again. እነዛ እቶች በሙሉ But that was not enough. ያ ደግሞ በቂ አልነበረም። We can be here. እዚህ ደግሞ መምጣት ይቻላል። We can be all looking nice as Christians. ልክ ክርስቲያን መስለን ልንገኝ እንችላለን። But it's not about how much we do. እና ዝም ብለን እንደዚህ መተያየታችን እኛ የምናደርገው We need አይደለም። the Spirit of God in this house. የእግዚአብሔር መንፈስ And then the Lord said to the prophet, prophesy again. እግዚአብሔር እንደገና ነብዩ ምን አለው? እንደገና ትንቢት ተናገረ። But this time, don't prophesy to the bones. በዚህ ጊዜ ግን አሁን ለአጥንቶች አደረኛ Don't prophesy to the body. ለዛ ለአካሉ አይደለም The Lord said to Ezekiel, prophesy to the Spirit. አሁን To the what? To the Spirit. ለነፋሱ ለመንፈስ ተናገራለሁ። We can be here 10,000 people, but it's not about the amount of people. It's about how much presence of the Spirit is in this house. ዋናው ነገር እዚህ ጋር 10,000 ሆነን እንሰበሰብ እንችላለን። ጉዳዩ እኛ 10,000 ሆነን የመሰብሰብ ጉዳይ ሳይሆን የእግዚአብሔር መንፈስ And then the prophet said, the Spirit of God, blow, blow. The Spirit of the Lord, come to this place. የእግዚአብሔር መንፈስ እዚህ ቦታ ላይ ይምጣ ብሎ ተናገረ። And then all of a sudden, an army of the God's kingdom rose up because something was happening in that place. ልክ ያንን ሲናገር ያ የእግዚአብሔር ሕዝብ በሙሉ እንደ ታላቅ ሰራዊት ሆኖ ቆመ። I just want to say today, ዛሬ ያን ነገር እናያለን። before the revival, ከመንፈሳዊ እንቅስቃሴ God በፊት will show you your condition. እግዚአብሔር እናንተ ሁኔታ ያሳያል። Whether you are alive or whether you are dead or whether you are sleeping. የሆነ አንቀላፍታችኋል ወይስ ሞታችኋል ወይስ ደረቃችኋል? ይህን እግዚአብሔር ያሳያችኋል። I believe tonight, ዛሬ በዚህ ምሽት God is going to awaken your spirit. እግዚአብሔር ዛሬ መንፈሳችሁን ያነቃቃል። Amen. The Lord is going to wake up your spirit. እግዚአብሔር መንፈሳችሁን ያነቃቃል። Because we are a spiritual church. እኛ መንፈሳዊ ቤተክርስቲያን It's not about our clothes. It's not about our stature. It's about how much God's spirit is within us. እዚህም ስለለበስነው አለባበስ ስለኛ አቋም ሳይሆን የእግዚአብሔር ነገር የእግዚአብሔር መንፈስ በእኛ ውስጥ ምን ያክል በውስጣችን አለ ነው ዋናው ነገር። And I believe we are in the last days. በመጨረሻው ዘመን ላይ ነው ያለነው። The book of Joel says that the Lord in the last day will pour out His Spirit upon all flesh. በዮኤል መጽሐፍ ላይ እንደተጻፈው በመጨረሻው ዘመን ላይ እግዚአብሔር የሚያደርገው ነገር ምንድን ነው? ትልቁ ነገር ሥጋ በለበሰው ሁሉ ላይ ከመንፈስ ያፈሳለሁ ነው ያለው። So I'm asking you today, how many of you need more of the Holy Spirit? ስንቶቻችሁ ናችሁ ዛሬ How many of you need more of God to prepare? How many of you need God to blow upon your spirit? I prophesy that today, God will fill us with the Holy Spirit in Jesus' mighty name. እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ መንፈሱን በዚህ ጉባኤ ላይ እንዲያፈስ ደርቀን እንዳንመለስ እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር በብዙ መንፈስ እንዲጎበኘን ኢየሱስ ክርስቶስ ይመስገን። እንዘጋለን። May God continue blessing you. እግዚአብሔር የባረከ ይቀጥል። I'm going to stop because I'm feeling like I want to preach, but there is another preacher here, so God bless you all. እዚህ ጋር ዛሬ ለመማር ሌላም ሰባኪ ስላለን እኔ ስበክ እያለኝ ስለሆነ እዚህ ጋር አቆም ይሻለኛል። Amen to that. I would like to have Brother Javier to say a word to the church. ትንሽ ነው ወንድም ሀቢር ትንሽ ነገር ቢናገር ደስ ይለኛል። God bless you. Good and big. Thank you so much, Pastor Christian. It's always wonderful to have you. God bless you. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. God bless you, church. እግዚአብሔር ይባርካችሁ። Amen. My pastor said when the word of the Lord comes,
ልካው ፓስተር ሲናገር እንደነበረው የእግዚአብሔር ቃል ሲመጣ there's presence, የእሱ መገኘት there's movement, የእሱ መገኘት ይመጣል፣ የሆነ ኃይል ይመጣል። and I just want to bless your life with this Bible verse. በዚህ የእግዚአብሔር ቃል እስቲ ልናገራችሁ። Psalms 90 verse 16 to 17. መዝሙረ ዳዊት 19 ቁጥር 17 እና 18 And the word of the Lord says, "Let your work be shown to your servants, and your glorious power to their children." We want to see the glory of the Lord today. Amen. We want to see the work of God here today. Yep, Psalm 90. 90. መዝሙር 90 16 and 17. ቁጥር 16 እና 17 የመጨረሻዎቹ ቁጥሮች ናቸው። ኢየሱስ ባሪያዎችህንና ስራህን እይ፣ ልጆቻቸውንም ምራ። የአምላካችን የእግዚአብሔር ብርሃን በላያችን ይሁን፣ የእጆቻችንን ስራ በላያችን አቅና ይላል። And this is the word for our people today. ይሄ ነው ዛሬ ለህዝቡ የሚሰማኝ። Let the favor of the Lord our God be upon us. የእግዚአብሔር ሞገስ በእኛ ላይ ይሁን። And establish the work of our hands upon us. የእግዚአብሔር እሱ የሰራው የእግዚአብሔር ስራ በእኛ ላይ ይሁን። Yes, establish the work of our hands. የእግዚአብሔር የእጆቹ ስራ። May today revival come to this place. የመንፈሳዊ እንቅስቃሴ በዚህ ቦታ ላይ ዛሬ ሲመጣ But it's not just to stay here. እዚህ ጋር ዝም ብለን ቁጭ እንላለን አይደለም። It's so that the work of our hands የእጆቻችን ስራ can be used for the glory of God. ለእግዚአብሔር ክብር We need to go out of these four walls. በዚህ ዓለም በሞላ ዓለም እየዞርን There's people who need to hear what you have. እናንተ ያላችሁ የያዛችሁትን ነገር መስማት የሚያስፈልገው ሰው አለ። There's people who need to see the work of your hands. እናንተ እጅ ላይ ያለውን እናንተ እጅ እግዚአብሔር የሰራውን ስራ ማየት የሚፈልጉ አሉ። And the Lord our God, our Lord Jesus, የእኔና የእናንተ አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ has given us a favor for this generation. በዚህ ትውልድ በዚህ ዘመን ለእኔና ለእናንተ ሞገስ ሰጥቶናል። So God bless you, church, and it's an honor to be here. እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በዚህ ቦታ ላይ Thank you so much, brother Javier. It's wonderful to have you. Praise the Lord, praise the Lord. እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። Hallelujah. Praise God. Why this, there is one, there is one expression, keep the iron wine in his